Dumelang gape ba gaetso ke nna o Lucky wa bua Setswana se se monate Lucky wa Moitsi ke le retse ka re ke tla boa gape le reo ke re la Moitsi ke ra rona re Rantau a tla bue ka letsatsi la gompieno ke mo etetse jana ka ntlha ya gore gompieno ke letsatsi la badimo ba re ke ancestor day ka Sekgowa re Rantau a tla re tlotlele a tla re rute gore tota ga re bua ka badimo re bua ka bomang tota ga re bua ka badimo re bua bokao ba bone mo matshelong a rona e le bofeng le gore a ba tshela ebile ba thusa re Ranta o dumela gape right dumela morogo sima gompieno wa botla ka engwe ke ngwe ya dikgang tse di masisi dikgang tse di nang le bothata ba gore ha o di tlhalosetsa motho o tshwentse o mo simolola go gong mme mo matsatsing a gompieno kana rona re lemogile gore batho ba bašwa ba le nna ke le mongwe wa bona ke santse ke ikaya yalo re dumela mo go se re se bonang ha re sa se bone ga re se dumele kampo re batla gore go diragale sengwe bo le gona re dumela mme tota ha re bua ka badimo e tla ke go bontshe ka sengwe se o ka se gopolang maloba fa le ka nna dikgwedi ka nna 6 go a go tse 8 go ne go na le programe e bidiwang lenaneo la teng le bidiwa Long Island Medium gore ke batla go tlhofofatsa badimo ke a go ba tlhofofaletsa go le mme a bidiwa Teresa Capido mme o ne a kopana le batho mere ha kopane le batho a be a kopana le se ka Sekgowa ba ne ba se bitsa the spirits the spirit tse ke tsone tse re ka tlhofofatsang tlhaloso ya badimo ka tsone ka mpotla ke re tlhaloso ya di ancestor o ne e re ha kopane le motho a ba re motho wa ga bone mongwe kgona go tla fo pele a ba kgona go bua le tla mme anong ke ise go thutong tla ke thatafatse gape go le gonnyane motho ke ngwe le motho ke ngwe hema modimo o go dirile jang o le motho ha o itebelela o le motho o na le tla ke bue ka puo e o tla e tlhaloganyang o dirilwe ka di-element tse di go tshegeditseng di le 4 di-element tse wa go fitlhela e le se se bidiwang ke tla di bua ka Sekgowa Setswana gore ba bantsi re ha ba reetsa ba kgone go tlhaloganya ra go di bitsa earth re be re re fire re be re re water re be re re air wa itlhaloganya ke a go utlwa ha fela mmele ko o tshwara tla ke go tshwara o bolelo ke ka mo go tla go tseiwa thermometer gore o tshwentse o nne bollo bo bo kanang ga o le motho ha go buiwa gote re testa di vitals ba ile go ntsha metsi in the form of madi ke bophelo ha gote yaanong earth gate modimo ha o dira motho o ne wa tsaya eng mmu seretse wa se duba gore o ire namae mme gore namae e kgone e nne le bophelo a ba a hemela mowa mo mothong go tile ke mowa wa ga mango ke mo boitshepo wa modimo wa bona gore ke mowa yaanong swa ha motho a sule re bona yang gore motho o sule mmele wa bo o serame bollo buile circulation madi a le a gayo mmele ole o eme ke ka mo e reng ha motho a sule ha o tsaya letsogo la ha o le bafa
o ka tswa fa wa ya Garankua wa boa wa go fitlhela letsogo le le ntse fela Le ntse ya fela foo. nama ele ga e tlhole e phela mowa A utlwetse. mowa o mongwe le o mongwe o tla go bolelela go rare mowa o bo o tswa mo nameng Nya. ga go te motho o tlhokofetse ga tweng mowa o tswile mo nameng ke tlhofofaditse re Nya, a utlwetse. bomme ba le ha ba ya bo Maria Magdalena le bo Salome ka letsatsi la boraro ko letlapeng ba fitlhetse morena Jesu a seo mme ha a tla go tlhaga ko go Bopitoro o tlhagile e le mowa o boitshepo e le mowa ke eng re sa ipotse ka mowa o this spirit The spirit. gore sa kae o rile a mowa wa tshela morena Jesu e rile ha bona gore ga ba dumele barutwa ba gagwe a ba re rulaganyang ditlhapi rich a baja a batla go ba bontsha a ba provela gore mowa wa phela ga batho hanke ba ipotsa gore ke eng tsogo ya ga morena Jesu e tshwaragangwa le ditlhapi ke teng mo re tshwaraganyang le ditlhapi a ba provela gore mowa wa tshela ke solofela gore ga o tlhole o tla mpotsa gore a mowa wa Ke tshela utlwile. ke a teng ko badimong ke a teng ko rra A utlwetse. mme a ba re ke tla nna le lona morago ga 40 days ke tla be ke ya kae ko gore re o nthumileng mo lefatsheng gopola gore o rileng o rile wena wa dumela gore morena Jesu e ne e le morwa modimo wa tlile mo setshwanong sa modimo mme ka modimo o buduletse mowa wa one o boitshepo mo mothong kana Jesu o phela ya ka motho this time yaanong ha a tsamaya boela ko gore rrago o tsamaile le mowa o boitshepo mme ene ha a sena go tsamaya o rile wa go re tlogelela mowa o boitshepo mowa o wa tshela batho ba ba ga rona ba tshela gompieno ke eng mo dikerekeng ha e re ha re rapela o tlhola utlwa ba ntse ba re Arone le Moshe bagogi baruti eng ba tla go ntse ba re bo Arone le bo Moshe le bo Abraham ba ikana ka bone mme ba tshaba go ikana ka borra bone ba bone ba ba itseng se fela re ka se direng ke go tsaya modimo re mo equator le motho eo yona o ka e lebelela go tswa mo Koraneng o ka e lebelela go tswa kae ga o ka ke ga re batle ebile re fufega thata ha motho e re fela ha o bua ka badimo a ba a leka go tlisa modimo rara wa rona yo a kwa le godimong morena Jesu o rile nna ebile ke tshaba go bua le ka rara wa ka Johane Mokolobetsi ene o rile ha a bua ka modimo a re go tla be go tlile motho o nna ke tshabang le go bofa ditlhako tsaka jaanong a re ko badimo badimo ra ba tlasa yana go na le badimo ba se le godimo badimo ba se le godimo ke bo re simolola pele ka bo ntate Gabariele ba ba supa ba le a re se ka ra tsena thata mo go bone go be go tla bo ntate Abrahama ba le ba bogologolo batho ba bangwe ba ba bitsa badimo ba Bibele mo tlase ga bone go tla yaanong badimo ba rona ba re ba bitsang badimo ba rona ba e re le ha o swa gompieno ha motho a swa o tla utlwa bagolo ba re o ba kwa le badimo ba ra badimo bafe fa ba ra badimo ba gago ba ba gaufi ga ba re bontate Abrahama
ebile ga ba re bogabariele ba o ile go tsena ko go bone ha o penetrata o ya ko godimo ko modimong mme ga se mang le mang o tla kgonang go feta bo Abrahama bogabariele a ya go godimo ke ka mo go na le di-saint wa bona gore badimo ke concept e leng thata mme e batla motho a ithuta e batla motho a research rona badimo ba rona ke ba yaanong ke bone badimo ba malatsi otlhe ba nang le rona ke badimo ba re ba tlotlang e seng ba re ba rapelang ba re ba tlotlang ba e leng bone ba re fetelang ko pele as a transition ka bone ba e reng ha ke tshwantse ke eso ba ba giwa pele monna ra mo tsaya monna ha re se re morome mo tlogele monna nna ka re mo tsena magwe la pile mo tlogele dijara tsa gagwe di sa dire monna ra mo tsaya re sa le re moroma gore nne ngaka o a gana ba ha ba ka fenya ba bangwe wait bagolo ha ba tswa mo ntlong o gateletswe be ba re o ba kwa le badimo ga re itse gore ga ba gore ba re ga re itse gore go a go fenya bafe ba go raya fela ba re o ba kwa ke gore badimo ba mmaka go nna debate pele rona ra re badimo ba ba gaufi le wena ha o le motho pele ke ba ba fo o na le badimo ba ko ga bo papa gago ba babedi mme le re ba difane tsa bona o tla itlhelang ke fane ya papago ke fane ya ga mamago a ke ba se ba le gaufi ka kwa mme le ene o tla le ba already they are four jaanong mme badimo botlhe o mongwe le o mongwe wa rona o pataganetswe ke badimo ba ba more than 650 ba bangwe ke ba ga lona ba bangwe ke ba badimo ba e leng gore batho ba bo bone ba gana e be e le gore ba ingaparela mo mothong o a tla beng a le gaufi o bua yang le badimo ba gago badimo ba bangwe ba kgona gore tota ke a go bua le badimo ba gaetsho ka motsoko bo ba bua le bona ka motsoko ba bangwe o bua le ene fela le ha ile ka college o tsa fela bupi bole wa ya o bua le bona ba bangwe re itlwaeditse gore wa ya fela o bua le bona be ba yaanong a ke rona re batla dikarabo re batla go utlwa na re batla go bona ba go utlwa ke fela gore ga ba kgone go communicate le wena fela yaanong ha re ntse re ya mo botshelong go tla be re na le dineo tse di farologaneng yaanong ra go go ba Korinta unfortunately re tshwantse re ete re bua beibele e ntse re bolelela re lotlhe le na le dineo fela di a farologana ha o ya ko 1 Corinthians chapter 12 yaanong ba bangwe ba na le dineo tse ba kgonang go bua le badimo ba bangwe ba utlwa ba bangwe nna dingaka tse reng ha re lebelela o gopole gore Ezekiel e ne ntse le ngaka o gopole gore ene Luka o e reng ha re mmala re bo re ke ene a na tshwere history ya ga morena Jesu sentle e ne le ngaka ya Setswana yaanong dingaka di ba utlwa ka mekgwa e farologaneng ke bone ba leng gaufi le go bua le badimo ga ke le modimo ka re le badimo e re ke eme foo ke utlwa gore a ke ntse ke utlwala sentle a utlwetse a mantsi ebile a dipotso tse dintsi ke a itse a dipotso tse dintsi mme ke mafoko a batlang o nna le tlhaloganyo e bulegileng o tshwantse o bulege tlhaloganyo ke motho o ratang dikgakgamatso
le gale ga ke re dikgakgamatso tsa go supiwa ka monwana o bo wela fofatshe. Kgang e ya badimo le nna e neng kgakgamatsa, mme e re ga gote badimo ko dithabeng tsa gore ke be e le gore madi a ka abela ke re ke a koo ke batla go bona badimo bao. Badimo ba gakgamatsa, badimo ba ga rona, badimo fela ka bobona ba gakgamatsa. Ke ka go isa ko go teng go na le dithaba tsa badimo. Ke ka fetsa ngwaga ke go isa weekendeng o lengwe wa sekwa ba bona, le tla nna lengwe fela. Ke batho ba e leng gore ga o kgone go ba lekelela, e re ka go ba lekelela be ba go fa ba re re bone. Mme tsatsi le ga ba sena go bontsha sengwe re tla utlwa ka wena. Batho ga ba ne ba dumela o ba tlotlela kgang eo. Re tla utlwa ka wena. Jaanong ke atle ke re tota badimo go ya ka nna ba botlhokwa, mme o tla utlwa ba ba lekanang le nna ka dingwaga e le gore ka ntlha ya gore ga ba itse bokao le boleng jwa badimo, ba tla gore ba re nya batho bao e sale re ba kateditse ba ko ba siame, ebile ga go tlhokagale gore re nne re ntse re tshela sneifi, re ntse re tshela bogobe re bua le bone. Yaanong ke ba raya ke re lebala ko re tswang teng. Re lebala ko re tswang teng, mme mo Aforika Borwa re leboga moporesidente Mbeki. Moporesidente Mbeki o re butsa matlho ka gore a re go na le African Renaissance. Ba botlhe re ne re ganela, le ha o tswa ko moporofiting, e ka nna moporofiti ofe, e ka nna wa kereke efe, dikereke tsa rona tsa sa Afrika di teng. O ile gore ga ke tswe teng, ga ke tswe go tlhola sepe. Mme gompieno batho ba kgona go bua ka tlhamalalo gore ke tswa ko kae ba re ke dire le goananyana ke go bua le bagaetsho. Ka gore ke kopa gore ha motho a sa dumele gore badimo ba teng, bogolo a se ka re ga bayo. O re fela ga ke ise ke dumele, o se ke wa re ga bayo. Go tshwana le Modimo, ha go ise go tle mo go wena gore o ipolelele gore go na le Modimo o tshelang, o se ka re ga e re fela ga ke ise ke fitlhe foo. O nne ka Sekgowa ba re ha o ya mo selong gore o se ithute, you must be open-minded. Open-minded ga e re o dumele sengwe le sengwe, ya re o botse dipotso gore o tle o itse gore o tle o kgone go itse, mme le tlhaloganyo ya go o e bule go itse. Ha ke ne ke santse ke sa dumele mo bokresteng, ke ne ke tle ke tlhole ke ganetsana le batho ba dikereke tse di tsamayang mo matlong. Re ganetsana, ba mpha ditemana ke ba fa ditemana, ba mpha ditemana ke ba fa ditemana, mare ke bulegile ke ba raya ke re gompieno ke batla go leng convince gore Modimo teng. Nna ke tla le convince gore ga ke dumele gore Modimo teng. Ke fela gore bula tlhaloganyo, mme o ipolelele gore ke ile go ganetsa. O ganetse. Ga ke re motho a se ka ganetsa gore ga a dumele mo badimong, but be open-minded. Then o tla kgona go ithuta o bo bona gore ba teng. Ke itumetse thata ka ntlha ya gore mo letsatsing le le tshwanang le la gompieno re buile ka badimo, re buile gore ga e le gore o dumela mo go bone o bua jang le bone, re buile gore Modimo o a mo rapela, mme badimo o tshwanetse gore o tshwaragane le bone, o bue le bone, o ba tlotle. Ke yone kgang e nkgatlhileng mo go maswe gore Modimo wa rapelwa, badimo ba tlotliwa.
ka ntlha ya gore ba tsamaile tsela e re e tsamaileng ba itse botoka go na le rona. Ke ka moo e tla reng ga o tlhoka thuso ya bone kgotsa ba go bonisetse tsela a be nna bone ba tla go tataisa. Ke batla gore tsatsi le lengwe re bue ka mela Re fo mme yone ha re bua ka yone ga ke a go e tlhalosa ke be ke go fa tiro ya gae o mongwe le o mongwe. aha jaanong re tla ba re keng phegelwana re beile phegelano re beile phegelwana ga ra fetsa ba gaetsho. Ne re mo letsatsing la gompieno jaaka re keteka letsatsi la badimo re seke ra feta fela re sa bua ka kgang ebile re seke ra feta fela ra tima bangwe ba e leng gore ba batla go itse go le gontsinyana ka badimo a be re mo letsatsing la gompieno ra seke ra bua ka yone. Rona re le kitikile ka mokgwao re le balatedi le barati ba bua Setswana se se monate ba mo itse le a itse re na le rra rona fa re Rantau re mo leboga go le gontsi jaaka a dinile le nako ya gore a re etele. Re Rantau o tla tswalla jaaka a tlwaetse go tswalla gompieno. E re ke tswalle ka sengwe se se thata ka badimo e tla re mo nakong e tlang ha re ka nna le nako ya go bua ka badimo gape ra bua gore ke eng batho ba bangwe ditlhogo di le ditshweu ha ba gola ke gore re batla go boela gore re itse gore badimo ba fe ba apara jang. O kry go na le ba ba aparang diaparo tse di gray go na le ba ba aparang diaparo tse di tshweu. A re tswalle fo re tswaletse fo ba gaetsho le ikutlwetse re Rantau a re le ke lone lenaneo la moitsi mme ke part 1 ya badimo part 2 ya badimo yetla jaaka setsa ka ile ra tswalla re tla kopana gape mo nakong e tlang fa modimo le badimo ba ratile. Wa utlwa a modimo le badimo ba ratile. Ra leboga. Ke a leboga. Pula.